Kokori ke u hufanga mo nga hi tala whakatapu ko tope, wha o atu pa meheni, whakatapu atu ke hau eki ka ma takilotu ha tahi whanua. Pepe fo ke tonga ko tope ku ongo atu ke ai tau proklama whaka wiki koia, o ku o atu pa meheni o ku i koe tu funga whanua alo au. Aia ku ma whakahoko atu ma ope i he wiki ko tope pa meheni pe mo profesa toke ta se si o laftani. O ku whataonga pe ku ongo le rea te tau proklama ke te ki motolu ki apina, ma tok sia te pe tau proklama ka i he whainga maari e koia i he ahoni ko fia ke taita le re ki motol ko toa pe ka ingatonga ko mo mamata mai ke tau proklama pe beha feitu ke iai o ku taita le re ko i tau proklama i ahoni fia fo ke taita le re a profesa to da se si o laftani pe me ken pela Australia taita le re ko profesa ki he proklama ahoni whataonga pe o ku lere pe ngā aue pe mihena ko ilo ko wike whakawhia eni i ken pelana ko ngā tatot whito ke university ko lo au ko ngā tau hanga atu ki he kena hufi ko ia o studio fo o ko ia e lava ke pure mai mea ngahi mea ko toa pe whaka studio a university o lo au ko tui ko e tawanaki ko ni ku hanga atu ai koe ka o malu seane pe matoenga ko ia o university lo au kuna o hanga atu ki whakawa ko ia ai tau studio pa mihena au ku whawhiwhia ki tautai rei ko ke hoko atu e ta proklama i ahoni ai tu funga whanua ko ia alo au whewheha ke professor pa whewheha ke family pa mai ngā ue mihena. Malo apita tonga ko whamalo i ke mau whainga maarie ko whawhitai, tau whawhitai ko tō pe mea ko tau ausia, ki tau hanu pe launga, tau whamalo pe. Ko whamalu atu he tala malo e whanualo tu moe ako, ka ata ke hoko atu e tapolo kalama. Ko tapolo kalama he wike ko tō pe o ku hoko mau pe, ko e whakamo ui ata mai. Pea moe whakalanga whakakaukau, moe whakamasila, pea moe hange koe tau hata whakataha mau pe ki a fuupola o whewahe aki fuupola whakaata mai. I he wike ko tō pe, pea ku tā koe ko wako lahi mea ai, o kou tui pe o kumalawa pe ke ako mai mea ai ho tau kāinga o nau mea mai. Koe mau tū he ni, mau sai pe, kai whoke te whuloko whai hatala noa ki e coronavirus mo e COVID he ko hange koe lau ko hoko pe ko tau kakano ki tau wheao pe moia tau whai pe akapau ku mao kita whawhetai kapau te kai ke te pukelahi whawhetai kapau te toe moui mai ku lere pe coronavirus hen ngā state lere pe hen lere pe mate kau tau whawhetai pe tonga he tau kei mau e whainga maari he tau tolu koe ni mo whahoko e ngahi whatongia koe ni. Koe angai mautu he ni, koe hange ko talanoa ane nai, o ku whawhiawhia pito ki a te au, ai amana ke mau huufi a tau ului maananga koe he ni, pea whawhiawhia pe ka te au e tonga koe ui ngā koe ta amane kina e mo ui, koe ngā ui ko tōko nina lere mei tonga, ka koe ngā koe COVID mo i tsunami, ka koe ui ngā e whakaukau e tau ko o si ke whakalelei, ai taha ngā e whare ni koe ngā ki he studio mo Liberia e lo au. Pea mauhanga atu ke ono huuwhi, hange pe ko klawe he ui ko o si whakawhiawhia o pita. Ka ui kai ke aha fu mea aia e pehea, whai mana he mea koe ni, koe whakahou ngā i pe, ai tokoni e kau sponsor i Australiani mo muri, ai poate alo au mo ginau tōuna nau kawala mai, whakai paanga, whakai whakaukau, whakai mōlare, ke whai e ngā ue koe ni.
Koe whake whaingofua ni tonga he koe ngāua koe alo au koe kia hano ha whandia me ha wheitu. Koi. Pe kai ke mau apply mau tol ke a whani mau whai a kipe ai mea mau he kuia e ngāhi le lei ai o mau wakai ke neongo e ne whai ngata. Pea kuia i pe tokoni pea me he ngāhi proseki o mau whai pea hange koe ngāhi totongi ako. Totongi whakakonga whoke mau lere skolasipi pea moe umea pehe tokoni ka koe anga ia koe whalere alo au mahalo e toki aha ngāhi whandi i he mau alatu koe ni ka ku mau kei whi maare pe mau tawa taina i kai ke mau pōpula ki a kautaha ka ke mau pōpula ka whanua ka e whaua te mahalo e hau pe a ngāhi whandi o mau whaawa koe ni mau whaawa e tonga kau whaawa se pe aki mo kautaha fo ou heni Pure sita hai pure anga o kui pe ko Lo Au Arts Foundation ACT ai pe ko ke Australian Capital Territory ka ko Lo Au Arts Foundation ko Lo Au o kui ai pe Lo Au Arts Foundation ni ai I he nelere tonga ai wa ko ai tu funga ta vari mo faiva mo ni mea ko ai ngana na os ma certificate ma o tipilo mai to ko ka ko ne hau ko ki he ni mau hangare ware sisita fo I va ko ia Lo Au he pure anga hen ko inga ke fa ilonga ia ki pe nga we heni he ko Lo Au University fo ke pure sisita I America ka nga ke a mau va hen ere sisita hen pe ke ha ke pure anga hen ko ia ko anga ia ai tu Lo Au ai ko toko naki ko mahufi ai studio fata mo kamata pe ai nga au ko ai Lo Au Arts Foundation in affiliation with the Lo Au University EFOI ko ki kamata pe ni tonga bahal na to kia fa nga mare mo no ia to ia ha senta feitu ka kamata pe apin hange pe ko kamata kau kamata pe I me ko tau mau o tau lele ai he ko teknologia a honi pe mo lao a honi ne fango fua pe ke tau fai nga o pe heni me ho tau ngahi api tuku ke ka tau tok fai nga mari o ia senta I he public life ka tau alu pe me private life ai whakalere e tau ngahi nga aue ke tokoni ki he humanity ke whainga tangata mo civilise pe a moe ako heilo na aonga ki ani. Kai whakapo ki atu tonga malo. Koe taha whaki ha whakaukabe mo tala noa mahu inga pito profes. Pea koe ngā ua ia kuto tonu ke whaihono atolo ake whainga ngā ue le rei peheni ku whahoko pe me hena. Tatau te whito ki he ako pātolo aki ko ia e ako mga hita whaake ke he mo ngā mai mea I pe me he universita Lo Au pe me ken pēla hena pe me whawhiawhia whokange ko tala noa nai ke wakai atu talo nao mui mai e kamata koe ngā ue hono whao ko ia whahoko koe ngā ue ki he mitia whaifia koe a Lo Au o au mai ai ki ahoni te teo atu ke toko nā ki koe ngā ue lahi mo oni nai whahoko pea kona ku lava te teo pe ke au ke toko na ki ka whāwa ka lava ke hoko atu pea ko tui e profesa e toko ni lahi apito ai mitia whaifia kona Lo Au ke ngahi ke lere ko ia university he me proklama whaku online ai kakai he taimi koku nao tohi heta ke ai hene tu koe tai nimi ka ose ngā ue koe nia whakawa ko tui ko hawa wakai ke ai e toko ni lahi apito eni ke taimi koku hoko atu ai proklama ako ai university Io koe kamata whaki na koe proklama whakanganga o e media whaifio, koe Māori media. O ko hanga pe ngā o aki maunga o aki e whakatonga hanga tonu koe media whaifio me he whuirea koe Māori media. Ko hinga ke whakawhai ke hei aki ai u proklama pe ni me rere ai TV mo ere tio. He kono ui whapalangi whoke e upokalama kono tau whai koe Māori media. Ai o kuke heia me he video, o kuke heia pe me he TV, o kuke heia me he retio. Ka ku tau hanga pe whoke he kakaito ngā ui pe koe retio. E polokalama koe ni. Pa koe uhingai a koe
e kuhanga o ai ke whakatonga i hanga tonu, ko inga ke mahino ai foi uhinga whapapalangi o polokalama kone o kauwhai ai Māori media. Koe mea kanina ke talanoa mai ki ai, e tonga na e trial, koe foi trial program, ai polokalama kone ai lere ai media whai fio ai lo au e tau koosi. Ne kamata mei e pereri. Na kamata ai te uia koe mo ako na ku whai he tau atu koe, ua whe aua noa pe mo palofesa ila yas ofa. Ya amarewa ki e pereri pa kamata rewa a e ku kamata whakaanga whai ngata a pe whakaori e te sio atu ke upolo kalama e kamata. He na e whaamu whoke a palofesa ila yasia ke ai ke kakata mea kotoa pe ato ki huki tua. Kako au na utalange. Ko osfeunga ke u whakaanga wia ke te tespe ki tai he kakai pe nau o mai e nau whakaukau mo mea pe te ako ai pe alo ai pe ako ai pe mo whiala ki mo mea o lere mai me e pe leri ka koe whakanou e tonga na e kaule rei au pito ia ai whakaproklama whakaanga e tau ko o si o osmai ki ti sema ki hono langa ai ngā au e whakaluku fua e lo au ki tonga mo mamani i he fo i tawhaake o media whaifio. Ia koe rewa tawhaake taha e hoko at kai ngā au e koe whenga ke whakotu ai mau whaipulusi pe mei heni. O os whai pe ngā au e ki ai he osko na studio. Ai o tānaki mai ai lo au publishing works. Ai e whai mo ia heni. Ai koe ngā au e taha. Pea kone osko e ni pa te mauhanga lewa ke update, re-update ai website i he tu unga kon ko iai ai website i ko ngā ngai polokalama online ni waha o pe, ngai kōsi. Whakau pita hange ko tā noa, he kuto e lere pe whunga ngai kōsi o kaueni i he ngai kōsi ai whanau o nau ngāwe aki ai multimedia ke nau ngai polokalama. Ke nau ngahi kōs, isa ke nau ngahi kōs. Aia o ku kaure reo pito o ku whanau nau ki ho whehu i, aina kono huwhi koe ni o kamata, o ku mau ngāwe lahe atu e tonga he nai kai ke hao ai whakoi ngāwe trial he tau kōsi, pe o ku kei whai pe ai whenga ke whakalaka mo whakalele i ai umea lahi, nagai ke perfect, nagai ke sai kakato ai umea ea, hanko umea nai whia mau ke ai i lai, ka kune tari pe ke alu pe i he whakaukau, ke whai pe ngā ai hano tesi pe, mo no tautou ai, ma upea mo e feedback i mai e kakai, mo e angai nau ngai whakaukau, mo ngahi mea kehe pe, ka koutui e tonga, e toi lele ianga e tauni, ke toi whai pe whenga, hange pe ko ngā oe ke whai, ko whai tonga hifo, ngā uno mai ngahi mea i ho whenga, whao pita. Pea kutau ngā aue pe he atu pe, pea kutau amanak pe ke ngai polokalama ke he, ngai media whai fio whai au tau kai ngā me kai ngā Pasifiki, i he tau inasi monu ia i he teknolosia, ka nika whakafoke a tonga mara. Mone pito, Professor Kouti koe mea mahu inga i, pea ku hange ka lau kai mea ku kai ke tau tatari pe ke tokona ki, koe ngā ke kai ngā ki nau toku wakai, e wahape ngai taimi koe toki tuku mai ngai ata koe ia, koe ngā ke nau mamata ki he tuunga koe kia ai media whai fia koe ia, ai headquarter pa mi hena ai ku amanake whakawa. Ka kusai pe foki he koe ni ku whangi clips bene ku nau mau he taimi ko ta whaproklama lere mai koe ni. Ku whangi turiki koe ni ku nau lau peke nau mamata atu ke tuunga ku ai ngā aue i he taimi ko ta proklama. Ka kono kakato ko koe oe office koe ni ba mea. Tina toki mamata ke ai hoko atu koe ia. Ai e tau polokalama. Professor ka koe tuu ia mahalo ki he tainimi. Koe ngahi o ngongo koe ni he tainimi, ko holo opita COVID pe me tonga. Kai ke te update fe mai ke ia i pe ai COVID ai. Mea bene ku nau whenga ke he tainimi, ku hangai koe ngahi whanua ke he. Nau whenga bea ke nau family mo ka inga mo COVID. Pe whenga ke move on ai pe ai life e ka pau e kei whai tau whakaalala ia mo ete takai holo he kai pete lawa hanga hau e ia o whakahoko ka koe kusi o wakai ko kia tainimi o ku nau whenga pe ke nau get on pe mo e COVID whakaalala pe mei mo hoko atu e ai mo ui he tuunga koku iai a tonga mahalo e tainimi, Professor. Iyo, koe
Kung te mana tu pe tonga ke ka kai ko me mai ko ngai ni o ului mananga ai ni ai ke mau fi ai no ko fai por kalama tu ai te kai ke fai ato e por kalama me studio ka ko ngai ne lai peli e ni pa ku ke ilanga pe lai peli te kai ke osi ai hono whanau nau pe ko vai ua foki e kunau nau ko tonga ia pe ko vai ua ni pe ko me rena hoko na ku kore takai holo e tonga ki kau toke tam kau filosofa i ANU karanga nau to mo ofa mai ko ha ko konga e kunau nau o ku tonga ai uto ai u hard covers me makasini Guerrero mo fo i hard drive ya ko ulai peri electronic mo digital ko alo au o ku over audio mo video pe mo reading materials i heta miliona ai au ma ko me na fa fi ai na ha boya o to koni mai re vai ke lai peri ko ni he ko kai me na fa fe alu ake olona e tuku pe e tonga hange ko na ilo ya me a ko pa pe te to pe lai peri lo ai au ku henia ai o kana ki mai ke lai peri ko ni pa ko re fo ke ka tama e ni o ma ko tama ni ko tang ka kwa mo utohi mo fe hanga o ave ki ngai second hand shops stores pe ko me ak mo fi tu watu ki tu mo hanga o mai ke lo au pa kuna tala mai ka tama te na usio ke na utohi tala mai ka tama ko ni o mai na utohi pa ko tu pe ko ta pua ki lahi mai ke tu ko lo au ka ko ki lave pe kai tonga ki o tau ka inga ko ni ko ngai ni lai peri ku mo me mai ki ai pe ko polo kalama ko ne hufi e fai ka i pe nga video clips pa te uto glele ya tu pe mo Luciane pe mo Luisa monite ai tau polo kalama kakato ai pe ta to nga video clips ko o ma hufi to na ki kai fa fo ke atu to io tonga ko ko me na ke ta no ke ai fa via bito ka ki la ve ti ai ka to ki tu ko atu ko fa via o kamata ke fela anga pe ako atonga ki e nau a family hange ko fare na ke fai mo na fe au fa fia pe ka tau to e ko me ko na ta por kalama ki mo na ta tala noa na kulave ai ko pau pe ke ka ke a to feel ko pau ke ako atonga ke fe a o pe mo ko viti he ko hua to ka ko na kau sio ke langa nga we pe ko viti fa ka te fa ke atu tonga a no toka nga e ko viti Koia. Ongo pe taha pe mei tonga, professor tuunga koe ni na ane afi na lahi, ne kona ki altamaki a tonga tapu, ka na lahi apito ngahi whare na hulawa pure a ngā hufi, o tanu pō, koe ke hufi kaka tanu pō. Aina nau tanu pō, ka ngahi api eni ngahi feitu koe na wesia tamaki koe pia ukula pia moe mea. Aia ko me ko feitu upatangata, ko laine me ko sopu, na lava ke nau tanu pou e ngahi whare whawhiawhia e ngahi o ngongo o mai me pure anga. Hange koe ku mea koe pare mia. Ko e ngahi wheitu u koe ni na ue sia tamaki. Ko e langa koe ni te nau whai. Ko pau ke whakapou e whare e ki olunga. He kai ke te langa ia i lalo. Ko pau ke nau whakapou e na toe whare. Ka te hake mai tahi. Pe hau pe ia alu i lalo he pou i lalo. Kai malu pe api e olunga he. Hange e koe ha whare funga waka. Aina ni pe he koe toki... Ka toki ai pe ha api o ku waha uhinga lahi. Hange koe ni ku waha ne vai hane kau vai ai o ku. Koe ke nau silawa kaka he ste puki o lunga. Ka toki uhinga pe e hangai pure anga o whai langa koe ni i lalo. Ko ngatahana ne mea aki he tan pou ko ni ne. Pe wanga hi option o ku nau ange ke kakai. Hange option koe ni. E langa he pure anga ia ai whare. Pe tok fai te riha ka ia ka pau nau fi hoko na te whare ki te lahi. Pa ku te mando ke whakalahi. Pau ne pehe koe me option e taha. Ka pau o kwhia mau he ka ia koe ni ke nau whai pe nau tolu e langa. E tokoni atu e pure anga ka te nau tolu. Ka nau whakahoko pe nau tolu e langa. Ka atu pe tokoni e pure anga mea koe ki whai ke e langa he nau tokoni. Pe ne pehe rewa ka option hono tolu. Ka pau o loto ka kaia koe ni ke langa i pe i whare ia i ha fo i mape pe mo whainga lahi kuna fia mau.
E hanga pe pule anga atu inasi koko na toton ke na utokoni ke family kotoa pe. O atu katoke hanga e family ko whakalahi. Hai whakamore ko toi. Ngā pana whakalahi na tō langa ke whainga lalahi kuna uwhia mau. Ka kuna whanga po whakaatāinga he option koe ni. Aia kone tu u koe oku kau e ni me koe vave au pito. Hoko pe whakatamaki, te e fufolo aia kamata langa. Aku kau ia i he vave au pito ngā ue koko whahoko pe aku ngāri pe ia. Hoa pea pa mo pule anga ko ni ku whae whake whakata e ni he nau whaatala noa koke ke pule anga nau pe koe pule anga inu nau ke i ke nau ke tala vou te ke nau motu au pito ko nau ke i he malo hinga ko ni nau ve vave he mea ko toka ha ho wakai ke tu unga ko ia profes oku whakawhiawhia au pito tonga pea koe ngā aue ai pure anga oku totonu ke pehe. Koi. Totonu koe ka hoko ha whakatamaki, whakatupake, o uesia whakamanawa hei i ai whanua. Pea koe lao koe fisiki, ke toi o atu e fo i force tatau ke nehanga whetongi pe whakawhepaki ai fo i force lahi ko ia. Koi. Aia koe ku uhinga aku pehe, koe mene hoko koe pā e mō ngāwhi, koe puhi e mō ngāwhi. Pea hoko ai e whakataha mo ngāhi mō fuike, ua ia. Pea hoko ai e pea o kula, tolu ia. Koe fo i iwi whakanatula e tolu. Nai whakatatau ia ki he tātāri unga ai fo i pomu nai ri Hiroshima. Koi. Mālohi tua hongo fulua. Liunga, pe toi lahaya. Aia ko hono tari i koe e hapure anga ha hoko maha mea pehe, ke tari i pehe i hato e iwi lahi pehe, ke nehanga o tokonia mo tāmatei a e uesia whakae atamai, whakae sino whakalau maria nai hoke he whonua mo i kakai. Koi. Pea ko maria ia he mea i ki pare mea ki mua mako o sena maina tā pe wike tolu. Ngane pehe i e no whakaeke me i he BBC, me i Loni Toni, koe APC, koe BBC maa. Ne hanga o mai e poi ni mahu inga pa koe fuafua pare mea ia ke ne omi e mea koe ia ki haki ume alalahi ko hoko e whonua. Na e hoko e tutu, na e hoko e kita, na e hoko e hā. Te kai ke tala mai e hapare mia ea he kau pare mia ki mua o kue sia whakae ata mai e kakai ke wha tokanga ki ai. Mental problem, mental effect. Ko ku fuafua whanonga na hapare mia o hoko ha mea lahi tonga pe ane mea mai. Ko kawa meiri. He koe mea ko iau mahu inga au pito. Ai koe whakahama ia ai wha ata atu mo loloto atu ai mama mo ako ai pare mia koe ni. He koe ia fuafua pare mia au karanoa mai ke mea koe ia mi tonga. Mona, He issue of mental illness impact ke mea koe ni. Pea oku ngā au e rewa ko hono whakawhetongi koe mo hono whaito e traumatise na e hoko ki he kakai i he pā ai pe au kula. Ko hono whainga ke oange hamea ke whakawhia maria ea ko nau sino ata mai mo lau maria. Pe aku toko ni atu rewa e pare mi amo e pure anga i he whaunga koe ni aku nau whai. Kau taki lotu, tau tolu kau wako, tau talanoa atu, koe ke tau tānoa noa ia ko ai ko tau whakai whoifo koe tau whainga ina hamea i he tau ngai polokalama tonga e toko ni ki he whonua. Pe meka kai tonga muri. He koe ke mao ha tau sirini he tau polokalama, tau whapaanga pe tau ngai polokalama, koe whaahinga whaaki mo ui tau whai. Koe ke totong ki tau tolu hata. A koe lau maari e pe tau luku kotoa, ki he fu mea lala he tolu nai hoko pe tānaki mai mo COVID ki ai. Ka koe mea kou tokanga wha oset ki ai tonga. Oku area i lahi e tamatui ko tupau ono mo ne o eiki no pere. Te fito ki onongo alo ki a plinisiata pe a mo plinisi o kalala tupau toa e ko nau ngahi tofi ai na uesia lai.
Ai hiki a kakai me hona ngahi kolo ki a feitu ke. Pea kou tui o ku whaofa au pito ai ngā au e kona e pure anga ai toi langa. Ka kou o atu ai whehu i tatau ki he whehu i ko o kulotonga whemea aki whe wholofolai ai tu ima ne kau nopere. Koi u wheitu kona e hake ai e pea o kula, koi u konga ia o tahi. Pea koi tu koe tau tolu, koi ring of fire, koi fua poto, po koi se kolo e a fi o kulo ulo pe ia i he lauafe senturi. Ai nia ku o hovare pe u whaka mei whaka tahawhe tau, pa. Aia koe ku tui aku koe ku sia ki he tala e whonu ana e spaki mua he kuonga e kau maui. Pea koe ni ku toi pā. Ka koe anga koe tuu koe he tai mini hange ko Indonesia. Fo i pātu o ua maena i Indonesia la lahi mei senturi ene ua senturi tahaiva senturi wanoa. Pea aia ku hoko ia kaike toi osi ia. Pea koe mea ia koe tō kanga au kia. I whao pito e langa whare ia no toi langa. Ka koe u feitu ia koe na. Koe re soni kou tau a kōtonga. Koe konga ia o tahi. Pea ka toi pā pe au kula. Koe pe au kula si e nene pā. Koe ne kakato koe hao e pe au kula ai o hao pea alu mo u whare koe na o pou loa ki olunga. Aia koe ku poini. Koe poini lele e o whorofora. Pea ku whakaukau ai tu ike ai mene kau no pere. Ke hiki e kakai me u feitu koe na. He koe u feitu uia. Ku hao a taha ia te nau awe. Nau tō whataha mo rise at sea level. Aia koe mea pēr kou whia tānaki. O kou whakaamange e au ia, ka pau e lava ke hiki e kakai ke e tau tala noa loa tonga o malu. Ka pau e aha ngā i tofia, oi pure a ngā ke awe. He koe mei koe u tofia pure a ngā ena sopu pia mo pātangata mo. He toi hau pepe au kula ia, he toi pāpe mo ngā fia. Koe lau ia e fo i ring of fire o ku ulo pe ia. Pea na e hoko i ngā i waha taimi loa, pea toki hoko koe ni. Ka koe whatoa ngā i tonga i ngā i tau kua toki o si, o ku pā. Pea aho ware pekonu whai fo i pā lahi koe ni. Koe whanki pā ki moa ka kene whakatupo e ha mo fui ke lahi moa pea kula. Ka koe poini koe a aku, koe tau whehu i, e aonga nai, pe e malu nai ke nau toi langa pe he mea e hao e tahi o awe. Pe e sa iange ke o ange hanga ai tofia. He koe kakai koe nai pātanga tana, e sa ke nau hiki koe tofia i pei tongo ko ana. Ai ke whikau ke nau hiki eka ke nau whia hiki ki ai. Pea koe ku tala noa pe he tonga he katoe pā mai, koe ring of fire ulo pe ia. E ta aonga ka atoa langa whare koe nahi te nau toi hao, na tupa koe ki tau ina toi hao, iu toi lahiang. Pe hange koe kulau, ka ne hanga ia ue sia Tonga Trends. Ka pāhake ai vai loloto ko ia, whatu tāmake au pito ia. He koe langa koe pou ia, e hao ia i he pe au kula koe nā, he kai ke hao ia he wheitu ko a tata mo mea, nai hao pe mea ia nai hua ke whoki ai o ata ngea. Pe mokana ku polo mo mea. Hao whoki a pārea mai e lahe hao e motu mo e haka au he wheitu sopu mo mea nengo nai tau lahi te. Ka pā nei ke te aha hakau ia motu ai, o si hau au pite foi. Ka koe ka pe au kula mālohe au pite nehe ne hau hanga tonu koe nei nuka alofa. Ka kou lawe ke ai tonga, i he ku nofo o whakakaukau, ki langa ai, ki he toi langa ai u api ai, pe koe hiki ai nofo. He koe uwheitu pe ia nai tahi pe ia. Ka kou whea whaao sa tonga ka taki pe kou manatu i ai mea mahu inga. Koe tau whanga kui, na nau fua ai ho tau kolombo a, he nau tū uta i he uwheitu koe na haa te iho nuku reka. I whanga kakau mo tahi kere, mo tahi mate. Na ulaki ai e tau nofo ai e tau ukolomua. Koe hae uhinga e taha. Koe uhinga he na e malu ia ki he kakai.
monofo. He na nau ilo koe feitu o ku iai hono haa whakanatula, pia koe feitu mo unga afi. Tā no au ia ke he tau e lau afi ki mua soanke ke hata mai ho tau kakai. Pia na nau nofo re vai. Pia na nau ngā unu me lewa me iai ki fe. Na nau ngā unu lewa ki loto fonua ki toloa. Tau kolo mua ki ai moa ngā hāmo, a hau mo me. Pia ha. Pia nau toi ngā unu me iai o ngā unu ki niu tō ua. Na nau toi wakai kai tonga o ki kai sai, pia i kai malu. Na nau toi, na nau o takai hake he feitu koe riku tapu, alua ke halari ku mo mea nau ha, wai o au maiki ni tō ua, pa nau pia, pa nau toi foki marewa ki loto, o hau rewa ki la paha ko inga, he koe feitu malu ia ki ahoko, a whakatamak whanatula. Ko tau kolombo a whamui mui ia. Kana nau whai ko toa unga unu koe ni i he whakakaukau ke malu whakakautau ha oho meitua, ka nau lava malu i heku pehe e tala noa ai kolombua. O kai ke ngata pe i he le malu mei natula kai toi malu whakakautau. Pena e malu au pite u feitu kua whai ngata ake o hofi. Pena e ao ngai ake whonua na tau pura ngā haua, neke ke lawa whonua ke o maa oho na e malu e tau nofo e kolombua. Pakoutui e tonga koe foi liliu mai koe ki nuku alo wha, koe foi liliu mai a hawe alahi pia mo tau wha hao. Pia kou whakaapa alahi ki ai, he koe foi liliu mai koe a ki nuku alo wha i he uhinga, whakamō teni koe ngā he whakawhaingo fuaange pia wha ataangi ke langa i kolombua fō, pia ata ke hau a ngā hibaka mei mamani o e aho ko ia, uhinga whakamodernization. Ka koe fo i mau pe ai fo i poini e taha koe ni kou fie lawe atai. Koe tō nou koe e fo i ai kolomua koe ia. He o kui kai ke malu ia ki natula, pe o kui kai malu ia ka ohofi. Ka te whakafoki atu e tonga. Mon la hea pito pe a malo pito ai whatala noa mahu inga koe a pa office. Ko wilo pe ke toi pe fo i ka venga ta ko loto ke te race te ka venga pa ta foki leva ke ta konistuto ne o ku ke me be foki ta ni mi ai me ko ni hoko ki Lucia pa mo yo Ukraine ai tau ko ni loto nga hoko ta ni mi no hofi ko hano invasion girl Lucia ko ne fetu ko ni ko hake au ko ai tohi ai toko taha koe ni, ngā wha i whoke u wheitu ala sai nei au tamai ku lau kita New Zealand pōpō na tolia ki Lucia, o kai ngai wheitu ia ngau pōpō na tolia ki Ukraine. Pea kua e lewa ai pureang whatahataha ku nau tuu nau tolia ku hea mea ku nau mahino ki ai. Koe ni professor ku o koe ai tohi ai toko taha na pōsi hake ai tohi ai toko taha pai o ngongo tau kei koe me New Zealand, Michael Field. O ne hanga o mention o ku ngai whanua te au hiwa tolu o ku amnake o ku nau whahoko i he United Nations a hano pāloti i koia ai mea koni ku hoko hono hofi koia invasion koe Lucia Ukraine. Koe ngai whanua koe ku iai ngai whanua lahi ai o kawe ngai whanua he Pasifiki Australia ko Kiribati mo New Zealand mo Whewha Marshall Island Papua New Guinea kawe mo Hamoa. Koe kongo whai kia toka ngā ku o ku Epson i me ai without an explanation a naulu, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu mo Vanuatu. Kaua tonga ngai whanua he koe ke nau kau nau toluia i he pāloti koe ni. Nā ku whanonga whamui mui behe mea e pare mea o tonga na ne pehe i he press conference ki he kakai ke mo lotuma Ukraine. Mo lotuma ki nau tolu koe ngā he mea koe ni kuhoko. Ka kone au gani ke mea koko ku ki he mea kone United Nations ke whae pāloti o koe ke kaua tonga ka koko whehu ia kuia o koe hea mau ki ai ke he uhinga koe ha whainga uhinga wha diplomatika paka whainga uhinga wha politikari paka ha pia whainga uhinga o ku epsenia tonga me he pāloti kone United Nations. Mahalo pito ai tonga te ulawe ki ai koe Ko mea ko ku hoko whamamanu ahi o au ki e tau,
Koe. Koe mea lala he ua ke tau whatonga i pia tau ilo ki ai. He kapau he kai ke tau whatonga i pia tau ilo ki ai. He kai leo ke tau lava mui lelei ke u mea hoko he. Koe ulo ki upau ke tau mahino i International Law of Wars. Ai lao o tau whawaha pure anga i he malu o United Nations. Koe. Aia koe tau tānoa koe he International Law of Wars, o ku tau tala no ai i he ulao na e whakatupu pia mei he League of Nations, ki mu aia koe kau tahalahia mamani ki mu a koe United Nations, pia os koe tau hono wā pia whetongi rewa e League of United Nations. Koe. Aia o koe rewa ai lao e mea koe tau. Pea koe mea ia na e whau mai he kau filosefa, te tau toi alu ke kau filosefa, na nau whau mai ulao e tau. Koe. Ka koe mea kou whemau ke tau ilo ke ai, whemau ke tau ilo ke International Law of Wars. O koe ai e lao, koe tau alu koe ke lao e tau, o koe ai e lao o tahi, o koe ai e lao o e ataa, o koe ai e lao whamaha whanua. Ai whemau ke tau mahino ia. Pea whemau rewa ke tau hanga o whawhekau aki ia, ki he utuuni ai General Assembly kai tau te whito ki he Security Council koe foi tau pehe koe kabinetia pe koe whakatahato koni o United Nations. O kuhange General Assembly koe wharearea. Koe mea koe taha, aia koe mea mahu ingai ke tau ilo ke he mea koe ia, ki he United Nations, tau ilo ke International Law of Wars, moe lao tahi, moe lao ea, moe ata, wawa, moe hafua, ai ku whau aki e mea koe tau. Koe mea koe taha koe ke tau ilo i, o kui ai moe mau lao he tau. Koe. Aia o mau lao hefe. O ku whai te riha pe, ai ngahi pure anga mawhai lahi taha pe koe superpower. He koe hae uhinga, koe uhinga he ku nau mālohi nau tō whakakau tau wha ekonomika moe hafua. Aia o ku hangarewa e he tawha aki koe o wha mau i ai lao e tau. Kau ki hulu i whaalahi pe tonga. Koe. Tau hao rewa ka tau hao ke General Assembly. Whai pe fo i whakataha ia a Iulope. Mo ufonua unau whekau aki. Na e vito. O koe mawhai mahu inga ia ai vito, mawhai vito. Koe mawhai vito, koe mawhai o ku mau pe ia e ngai fo i superpower o i Security Council. Aia ko siaina pe Falanse, Lucia, Britania, o kunau nima, Lucia, Amerika, Falanse, Britania, siaina. Ko ngahi mawhai ko ia te whito ki Amerika mo siaina, mo Lucia, ko nau taimi ko nau ngau ake nau mawhai ko vito. Ai ko vito o ia ka pau o atu hamea e General Assembly, pe kua hamea loto ke Security Council, kai hu mai fo i vito ia ko nou fa papalangi ia ka ko whatonga i ko fo i whakawhi atungia i ha fo i tutu uni po ka fo i whelotoi. O ku mawhai lahi rewa ai vito ia ke nehanga ta ofi mea ko ia ke ua hoko. Matui koe whau United Nations koe whau he uwhahai nei mālohi e tau anō wā. Ko nau tō pena nau ensini ai. Pa ko nau tō pena koe ai mawhai vito. Sai koe mea taha koe mawhai ke oua ke te abstain. Aina koe ku ke tala noa mai ki ai. Ai rewa kupeheni. Ka pau rewa e vito a Lucia. Toi pou mai mo koe vito ane foi whakatahala lahi anu whai e ua. Vito a Lucia, abstain a siaina ia, India, mo fe e malata. Pea mo fe, Aia koe kone vito pe tahpa abstain ha ufonua i talanoa ki he General Assembly, pe koe Security Council, o kuesia rewa ai fo i tutu unia mea kou whakotu mai ke whai kia e loto. Ka koe ha mea o ku vito ai mo abstain. Koe vito mahino a pito peia koe ta e loto. Koe abstain ia o ku hinga ia e ua.
ko i kai ke te kau ha mea ulo aki o ku te fie tu utau ataina nitro ko no ia ko foi leo ngā oe aki o ku i kai ke mahino ia pe ku ke pou ki ai pe ko whenga pe koe ke tu nitro tau ataina o te ke kau ki hema pe ko mata koe whakatu tā maki a koe o abstain koe ke ilo e pe ke kau ki whe Okay. Aia oku tau ofa, oku tau lotu, ko sio ko lotu e kakaito ngā nau ofa ke kau Ukraine, whaafo, ko inga ko whanua Kristiane, po ko whanua tōlai katolika. Te kai te whato ngā iau hatau i mamani ofa pehe ai, bolo tua lalahi pehe kakaito ngā ha whanua hange ko whaitau koe ni Ukraine. Okay. Aia ko e tau uhinga ki ai ko whanua Kristiane, ko whanua katolika. Ka pane Muslim ia kai ke lotu ka tō ngā ia hufia Ukraine. Iyo, kono moni ia pa ku unfair ia ka te au. Ko sio hifoko unfair ka te au, ko hame utau lotu ia e whanua Kristiane, ma katolika, ka kai ke tau hufia a Muslim ko ka kai tatau pe te a humanity. Ka koe ku foki mai ke poini maho inga e whehui. Ko tonga, ko e tau polisia whaka foreign affairs, polisia kimuri, ko polisia o neutrality. Tu utau ataina e tonga. Polisia ia na ensinia ia na matua ia e tau whahau tu pou wha. Pea oku malawa pe i e uhinga ko ia, ko uhinga e ko tau abstain iai. Ia koe me aia oku ngā ake pe ngai foreign policy. Aia, koe tau alu koe tau tōria koe he o tau he United Nations. Oku i kai lau ia he koe tau ope tau tō tokoni ke puke meri no. Oku ke heia mo e tau alu koe o tau. Koe tau alu koe allies koe he o en ki Afghanistan o ki Iraq. Koe o ke puke meri no, koe kau peacekeepers. Oku ke heia mo e tau alu koe o tau mo whiri. Aia koe tau tūrewa tai mini i Ukraine, oku tau abstain, mo ngā whanua Pasifiki koe nā. Ke tau tau ataina, i kai mahino pe oku tau loto ki ai, pe oku tau tae loto ki ai, pe oku tau pe he ke tau pe i loto, o heke heka he funga he koe uhinga ia polisia neutrality. Pea koe mea e na tau ngā oe aki mai tau tōru. Ia ngā oe aki mai e tau tōru. Tau kei ngā oe aki pako tui pe kua e ne kaunga ke mea koe ni. Ka te uwhafo ke atu tonga mahalo pe kou la vea te whehui mahalo. Koi, o tui mahalo mahino o pito. Ai ki whatala noa ko ia he ku ngā he ku whia mao peka kai ke nau mahino i ai tu unga ko ia ko ia e tau ngahi polisi whaka pure anga. Ange koe ku ke whamatala kei o ku mahino koe tu tau ataina koe neutral koe taha koe tahe uhinga lahi o tau epseni ai. Wai fuke whanki whanua ku whaofa masiva mo whawhalala ngai whanua lalahi. Unau me ngā ue ake nau dolo e polisi koe neutral koe ngahi tokoni mo ngai me pehe ke o te nau wesia nau me wha ekonomika ngai e nau benefit for ekonomika ma o me ngai whanua lalahi ange. Ka ke he professor ko tui mahino ia te tato koe tau ke ia. Ko manatui hake pe e tonga kataki. Manatui ko lusia ia na iai e tau whekau aki whawaha pure anga tau tolu ia. Hange pe ko siaina ka ku tau wofiang e tau topa wao fiang mo siaina he ahoni. Kana e osi whau e fo i makatu unga e tau tolu mo lusia e tau whau tu pou wha pe mo tu pou nima. Hena e, ko taimi ka nau hau ahe walu o frutu pu, he walu o hiki mai ke he ni, na e hoko e fo i mea heni koe hanga e tau whaahau ia o ai ea fo i ui tokoni whakai paanga mei lusia ki tonga ko uhinga, ko ene i kaike koe tuputa amaki, kaike peheke tuputa amaki tu ika, ko uhinga nae fo i mea mi Australiani na i kaike fie maaria ki ai tu i. He? Kana e whetu utaki le waki lusia na lere ia heni he miti aheni. Ka koe leleia koe e tau nofo koe he polisia koe ia. He ui kairewa ke tau po pula ki hawhonua, ke tau kau, aia koe policy of neutrality e pehe.
kau mea mo toko taha kotoa i kai ke whiri mo hataha. Kui. Kau mea mo toko taha, kau mea mo Ukraine, kau mea mo Rusia, o ai whiri mo Ukraine pe whiri mo Rusia, ko tau tolu ia. Koe fo i polisia ia, koe pe aku makatunga e tau foreign affairs, e tau foreign policy. Ka te whakafo ke atonga malo. E whako no whakarea koe i ahoni, kau mea be mo Rusia, kau mea mo Ukraine, kai lotu ma e ki whanua kogu nau ki whaafang ko no laiki nau tolu. Lotu ma ki nau tolu. Kai kau mea loa pehe ko tau polisia e ko hok tau ngā e. Ka ke he parawesa ko tui mahalo tu koe tau te tato e whok mai pehe tau he wika hau mahau kei leo re pe ai wafe wā kovi aki e koe ni ka pa tu ai hono whahangau ke toki whaha hatala noa ka koe konga lahi e nia o ku mahu inga ia he ku ngā mahino ia he kaka ia e whamatala koe o mai ai tu unga koe o ku tuu mea ia tonga whika waki pia mo tu unga koe nuku ai tau. Ka tau whoki mai ki he ta konstituto ne ko tui mahalo ke ta whoki mai ke ta aluen ke konga koe whamau anga. Koe walu tolu e nei koe whamau anga ni koe ta whaosi mai e ne konga waka ta hoko ki he konga tolu ki he whonua ke kere kere. Koe. Walu tolu e koe pure ai lao mo e tau ataina o e whamau anga. Mahu inga opito. Ta wau mai ni ke separation of powers be koe fe wahe aki fe ta ofi aki ai mawhai pure tonga. Koe. Ko pau ke tau hi mau pe, aia koe wau tolu e ien koe me wau tolu pi. Pia mo hoko hoko. Ko pau ke tau hi mau pe, ai ngahi te fito i whakaukau mau inga whakakonistu tone lolotonga, oi pure anga, oi lolotonga oi pure, ai lao mo e tau ataina o e whamau anga. Soan, Koe. Koe fua, koe fo i se tesi koe nā o ku whawai loto ai separation of powers. Pure ai lao ulu i tohi. Pure ai lao mo e tau ataina. Pure ai lao mo e tau ataina. Koe pure, koe mea koe pure ai lao. O ku whanonga mau peia mo mea koe tau ataina. I ke isi koe ni koe pure ai lao mo e tau ataina o e whakamau anga. O ku pure ai lao i e whakamau anga ka o ku toi iai e ne tau ataina. Pea koe whakaukau maho i ngai tonga ke tau manatu. Koe mea koe tau ataina, o ku uhinga ia koe tau ataina o whanonga mo e pure ai lao. O ku ikai kia mea koe tau ataina ta e whanonga whakataha mo mea whakataha mo e pure ai lao. Ka paurewa he ikai whanonga tau ataina mo e pure ai lao ku ia koe whaiteriha. Ka koe ului tohi mahu ingai. Pure ai lao mo e tau ataina o e whakamau anga. Ko pau ke tauhi mau pea ngai te vitoi whakaukau mau inga whakakonistu tone lolotonga o e pure ai lao mo e tau ataina o e whamau anga. E tau whoki mai pea tau tolu ki poini ko ia tonga. Ko e tau ngā ue ko pau ke tau mui mui, tau tari ui ki he lao. Tau tari ui ki e tau ataina ki he lao. Ko e whamau anga e mui mui ki ai. Ngahi whakakaukau mahino. Whakakonistu tone. Whakaukau whakakonistu tone o e pure ai lao mo e tau ataina ke pau ke tauhi mau pe a ngahi te whito i whakakaukau mau inga. Koe kia hame aia koe tariui ki he kakai. Whakakaukau whakatu tā maki mo hala ko lere a ki i mai he tau e whānoa. Whakatu tā maki la. Pea whakapo uri, pea whakapāperi ane. He kuikai kia mea pehe he civilise. Pea moe mea i he tala noa whakonistu tone. Koe whai poini maho inga ne walu tolu e ki he whakamau anga. Ko pau ke tauhi mau pea ngā he te whito i whakaukau maho inga. Whakakonistu tone lolotonga o e pure ai lao mo e tau ataina e whakamau anga. Hoka te he walu tolu pi e tonga. Koe. Koe eiki Sansela.
kua pau ke he tui I he whakatahatoko ni, kua pau ke he tui I he whakatahatoko ni, hiri hono mau ha whare I mei he pēnolo ki he ngā I whakanofo. Mo I tūtu uni whakawhamau ke whakanofo ha e ki sansela aia kua pau ke ne whato ngia aki. Ahe? Uloaki ia, wau tolpi uloaki ia. Ei, pure I oi ngā I whakamau anga. Ko sanselai, eik sanselai. Ngā he mea whelawe I mo I whakamauanga mo I me tau ataina. Pure I oi whakamauanga, ngā he mea whare I mo I whakamauanga mo I ne whelawe I mo whakamauanga mo I ne tau ataina. Whia maua pito tautou ase rea tau ataina ke tuu tau ataina I whakamau. Kata. O kui kai pipiki ia kia whaahinga pure whakapolitikari. O kui kai pipiki ia ke tu I mo whakatahatoko ni oku ia te ia pia. Kada. Si, tauhi oi pure ai lao. Tauhi ai pure oi ai lao. Oi pure ai lao. Pea mo ti, mo ngahi mea whelawei kehe aia oku whakaha mahino e konistu toni ko e ni pea toi lao kehe. Koe whatongia e Sansela, ko pau ke tu I he whakataha. Koe whai whatongia neu whai I he whakataha toko ni. Hiri hano mau hau whare I mei he pēnolo. Aia mahino pēnolo. Ki he ngāhi whakanofo. Mo e tūtu uni whakawhamau ke whakanofo aha eiki seniare aia kua pau ke ne whatongia aki. Koe mea aeni e tonga ki mua ke whawhoke a tō lahi au pito e tālanga I ai mono whenga ke liliu mono whawhepa ki I he kautafa politikari koni koe patoa mo e teke mai a Samala Crispo. E wapare mia koe kone pekia. O ku hau ki he mea koe ni. Ka koe mea koe ni o ku whenga mai ai walutolu ei me walutolu pi. Te mau ai fo I whakakaukau o e tau ataina. He kai ke hao hawa. Ka kono ne nofo he pure a lao. Ne nofo ke tau ataina whamau pa koe uhinga ia. O kupau ai ke tu I mo I he whakatako ni ke ne hanga o whanofo ha eiki Sansela. Pea kohono ngā he whatongi ae. Ke pātolo aki mo tanu maki ai fo I whakaukau o ku tau ataina e whakamau. O ku ikai ke whakapolitikare. O ku ikai hae whamau ke tala tu whaholo e whonua. O ku ikai hae whamau ke he lotu. Ko pau ke tau ataina whakamau me he ume a ko ia. Ke whamau o ku kehe au pite whamau a ngai. He kai ke omi e ko ia me a whaka si sukalai si mo whakalotu ke whamau a ngai. He kai ke omi koe me a whakamoslemi ki ai. He kai ke omi koe ha me a toi whahinga lotu ki ai. He kai ke omi e ko ia e tala tu whaholo e ngahi haa ke whamau a ngai. Koe fu mea ia na e whatu mai ia me he kaukari ki he ne hau me kauloma ke pehe. Pe koe mea ia ngā ue ki mamani. Ka pau he kai ke tahonga mahino e umea ko ia. Te tahonga rewa fusi mai e fu mea whakapolitikare, te tau fusi mai e tala whakafonua, te tau fusi mai haa, te tau fusi mai lotu whakaristeane, ke o mai o numi nau tolu whakataha mo e whakamau. Ka koe ni kamata pe tonga, te whakafoka tonga. Kamata pe hongo kupu koe ni ke ne hulu I mai ke mama e tau whakaukau. Koe. Maone apito, Professor koe kupu mahu inga ni e kuhange ko ke talanoa mai ki ai, I he ongo kupu loa koe ni walutolu ei, ai koe kamata anga kufukia separation of powers. Ko tuenga hi prokalama na ta whakahoko I he tau ko osi, na ke talanoa lahi apito ai he mahu inga koe separation of powers. La pe ai ka inga na foku peke ngai prokalama ko ia o la wai ko inga kulama talanoa ki ai. Ke kupu walutolu pi, ko foi konga ko ni ko excellence la wai fo no tuku aki ona o pe ko konga ko ni na kai ki he tau konstituto ne tau to ai ko foi konga ko ni ko tok fra hu ni I he la tol hu wa fa fulu ko li ri ko wa fa fulu na e fra hu ai valu tolu pi ko excellence la o fra hu maleva o ha ko no nga himea
ka kone tu uia ai foi konko ni ka foka pe ka ko ke hoko atu pe ai ho tala noa ko nga ko tu ko ta haine kupu o ku fa na tala noa pe ko sia el to la ku ui ke la me pe ai foka ko ni ko na uina do ke te to foi kupu ko ni me ta ko ni stuto ne ona te ha exansela ia ka ko wakai ko ki ai ko ha ne le rei e foka hoko he tau fononga ko ni he liliu na foka hoko ki matonga ka te whafuka te ka koe ki ke hoko atu ai he ku ngā ku he kupu ko ia e professor. Te kai ke umao au ia ke uhinga whewheka kona nau whakahua ai e tonga. Koe ia. Ka tā taimi koe te tatoi whoki, koe ke uwhi ala ki ai he ko uwhi mau ke siofi ai konisu tone motua. Koe. Ka ta siofi rewa moeni i he ene hū mai. Ka koe anga kone e ku wakai pe a aku ki he ni koe whai whuke whai whelau aki i he no toi whanofo e iksense la koe upoini a koe ku asimai. Koe pehe koe ai he tui i he whakatato ko ni nai tuku aki ia pehe o ku ikai koe tui ia koe whakatato ko ni ia ku nau ata mai. Koe. Ka koe fo i whakarea koe ni o ku maare au pito. Kua pau ki he tui i he whakatato ko ni. O ku kehe au pito e ni ia. Koe mea koe o ku malu ai whakakonistu tone. Ai fo i konga ia koe ni he kune hanga o whiri kau pē nolo. Koe. I he whare i mei he pē nolo. Ai o kuai whoke fo i pē nolo tau mōs mea i kotoa pē. Koe. Ki he whakanofo e tūtuni, ki he ngāi whakanofo mo e tūtuni whakamau. Ai ni koe 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 pēnolo nau. I he whare i ai pēnolo, pēa mo i he whakatātoko ni, ai tu i koe pēnolo, koe whakatātoko ni, koe tu. Pēa mo e eksensela. Koe ngāhi fo i kupu ia koe ke whie maari e ia ki he ngāhi whakaanga koe ni i he talo i wāwhi hongo fō. Koe. Aia, koe mau foki he koe mea enia nei tāri e wāwhi hongo fō. Ma alohi e ni koe umea e nia pe me pure anga ko ia o Lord Severe. Koe. Aia koe u whakaanga whukia koe whakaanga ia me whaha i te whito me patoa e nei kai ke nau pure anga pe nei kai ke lahi o nau mawhai e fo i liliu ko mea na nau whatupai mo weu. Koe. He ka pau na nau pure anga pe na nau mālohi he kai ke hoko au mea pia mahalo pe he kai ke iai ai kupu koe ni. Kau kai ke umau au ke pui tu alahi ko mea pene mahino mai. Mata, ka pau te tatoi sio ki hen kono whawhia ki he tu umotua. Ka pau na i kai ke kau e nia, ka pau na koe walu tolu pe eipe. I tala no ke koni sūtone tā walu whitnima. E alu pea me ai ke walu tolu si. Walu tolu pe no ke whanofu i kai. Ko walu tolu si o kau e ngai mea fo ou. Koe. Ai whakamau anga. Ai koe toke alu lewa ke walu wha, ko tui koe umea motua. Koe fo i hao koe me he walu tolu si, hao me he walu tolu pi ke he walu tolu si, koe umea fo ou ia. Ka kui kai ke o mao le lea o ia ki e poini mahinga. Koe mea peo koutui ke ai tonga te taalo atu pe eni. Ia ata toki foki ke konistu tone motua. Pe te taalo atu koe ni te ta whakatoka ngā ia e uhi na e ai ni. Ka koe mea koe kousio. O ku hange, ko hano whakafonu mai eni ai mea na e ikai ke kakato. I whakakaukau ai kau saupuru. Ko mea na nau sio pehe na e vanga. Ka te ta whaiwhanonga pe te ta ilo pe oku lelei e ni he ta alu pe ta foki pe ta hanga sio whi ngahi mea vai anga i konistu tone. Pe koe ngahi mea ke liliu. Mahalo pe au ke ai e toi maama mai e ta talanoa. Koe. Mon la hepi. Ka te uhoko atu e tonga koe ulu aki e walu tolpi. Te uhoko atu ke he ua Koe. Ngai mea fo o pene. Ko pau ki he eiki sansela ke tuku ke he kato e tuutu uni ke he ange ai lao.
Mau ai mawhai kotoa ke whakahoko a hono ngāhi whatongia, ngāhi mawhai mohono ngāhi ngawha. Tau a tahaina o i kaike i ai ha kaunoa mea taha pe mau mawhai. Kui. Ko eksan se la ku ke heia me tu i whamaulahi. He? Kui. Aia koe tau lere maina tau hau he tu i whamaulahi. Pea hau rewa toko taha koe ni. Aia e peheni rewa e ku whaare atonga he ka matapeke aluat koe ni tatala noa. Oku asi mai koe eksan se la koe mene chaha aia. Pe koe fō meni. Kui. He? Koe tui whamaulahi ki he fo i whakamaui. Oi o wau whakalao i he whakamau anga. Koe tau potu taha aia. He? Kui. Ko eksen se la, koe toko taha iau ne whakalere fu misini e whakamau anga. Koe whatonga? Kui. Aia, e malawa peke tau pehe koe uhinga ia taha. Ai whakakaukau ke ia hataha ke ne operate kai tukuange ai tu i whamaulahi ke no whatau ataina pe i no whatongia wham. Ke ne toi tokanga ia ke hatoi umea ka koe whamau, ka koe ke whakalere whamau anga. Eh? Paku angerewa mawhai koe ni ki he Aixen Sansela. Paku foi kupu ua ma ua katak. Koe konga ua, mahino au pito ia, koe ke toi aha me ete ne uesia, ai toko taha koe ni. Eh? Kui. Tu tawa taina, hei kai toi kauata taha ke taimi ne whai tu uni ai. Oku maari ai mea koe. Ko hai ne check and balance ai mawhai o eiki Sansela. Eh? Kui. Koe pē nolo, mo whataha toko ni, Mantui ukai foke kau mai cabinet e kau ke frata toko ni ikai ko pe nolo kai ke mau ke te tau alo te tau toksio ke he ku mau inga ke o e tu toko taha pe he o ikai to ue i hono mawhai fa tu ta mak Kui. Au fia mau ha mea ke ne check and balance e mawhai o e Sansela ko fika tolu e ngofua ki he Sansela i he loto ki ai tu i he frata toko ni ke whauhanga hai tu uni ke ngai tau mua ko e ni. Tu i he whakatato kon. Ai au mata ka te au ko Sansela o ku i he malu o e tu i mo e whakatato kon. Kui. I he ngahi mea eni i ki hono whakamawhai i, ka ko ene whakahoko hono mawhai o ku tau ataina pe. Ei, ke whakotu ha tau motua aia e malolo io. Ke whakotu ha tau motua aia e malolo ai atenseneare. Ha whakamau polisi, pia moe Sansela me hono lakanga. Koe whatongia ane Sansela i e loto ke pau ke loto ke tu i me whatato ko ni e tonga, Kui. Koe pi ke pure i ai whakotu tu wahenga malolo whamau anga. Tala noa ki ta umotua malolo ai atenseneare fotu ha ta umotua. Whai e atenseneare i loto ke e tu imo mea. Ha whamau polisi. Ai au nau kaurewa ai atenseneare fotu tu whataha mo tu imo whatato ko ni ai whamau lai me kau whamau polisi. Peko whamau. Kui. Ke pure ai fotu wahenga malolo whamau whai moia. Ke tutu ni ke ngai fotu whangawe ki he pia whekau aki pia mo ofisio e Sansela. Ai ko ne fu ko operational mode a ko ia ne whai holo u hange ko kulawe nai whaka admini. Kui. Ko ngā wha, te ki tāo whia i tonga ka kua mea ke whetā nāk mai ka tato ki hoko atu. O ko te maha, e sai peke ki hoko atu pe pawhesa ka tato ki he konu mei ose pe konga koe ai Sansela. I koe wha, ko ngā wha ko pau, koe Sansela ko taha aia o ku tau kei wheunga,
ke hoko ko ha whakamau o e whakamau anga lahi. Pea kua pau kene whakatatau ki a ngahi whakotu utu uare a pau ma o lakanga lolotonga o kuneanga tau. Kua pau ko Eik Sansela ko a taha aia o ku tau kei whiunga ke hoko ko a whakamau o e whakamau anga lahi. Oku malawa ke ne kau i e kau whakamau o e whakamau anga lahi. Koi. Oku malawa. Kai ke ngata hene mene tāka kua e ne fo ingofua hene ke ne kau i e kau whakamau. Ai aku, koi ka mea ia ku asimai hene ka te tatoksio ki ai. Koi. Pea ko pau kene whakatatau ki a ngai whotu utu are a pau ma ulakanga lolotonga o kuneanga tāu. Ai au pau ke ne mui ke ngai mea ke ne mawai hangai lakanga oku qualify ki ai. Koi. Ko whika ni ma ko pau ke he tu i he whakatahatoko ni hiri hono mau ha whare i mei he pē nolo ke ngai whakanofo mo e tūtu uni whakawhamau ke tūtu uni ai ngai tuunga o whakanofo e Eik Sansela pia ko pau ke ne mau ai mawhai ke ne whakamā lolo i ai. Ma lolo i hia. Koi. Aia ko pau ke he tui i he whakatahatoko ni koutou hiri hono mau ha whare i mei he pē nolo. O ku mahu inga rewa pē nolo i he fo i talanoa koe ni. Toi hu whakataha mai mo e tui i he whakatahatoko ni. Ki he ngahi whakanofo mo e tūtu uni whakamau ke tūtu uni a ngahi tuunga o e whakanofo o eiki. Pea ko pau ke ne mau ai mawhai ki he whakamālolo i ia. Aia koe ngahi mea ko ia whekau aki mo Eik Sansela i he ni. Ko pau ke whau mai i he tui. Pea mo e whakata. Aia e tonga ko hange ko kulawe nai o kulahi apito pe o mea check and balance e tui i he whakata toko ni. Pea mo e pe nolo. Aia oku malu pe i e kuwakai he ta alu at koe ni. Aia ngai tu e aten sene are kwa ke lere toko taha. Ai Eik Sansela. Kata. Fika no kapau oku ata ai ofisi o Eik Sansela. O whakatatari hono whakanofo o Eik Sansela i e kupusi i uloaki. E ngofua ke tui i e whakatatoko ni ke whakanofo hataha aku tau kei whiunga ko Eik Sansela whakataimi. Mahino pe. Ke maulakanga kai oua kuo iai ha whakanofo tu umau. Kuo pau ki he taha kua whakanofo ko ia ke ne mau ai kotoa e ngahi mawhai, mo ngahi mono ia, pia whakahoko kotoa e ngahi mawhai o Eik Sansela o kutuutu uni i he kupuni, pia kua pau ke to e sea Eik Sansela whakataimi i he pēnolo ki e ngahi whakanofo, mo e tuutu uni whakawhamau o whakotuu i he kupu walutolu si, aia ko laloi. Aia koe Eik Sansela whakataimi, tene mau kātoa pe ai u mawhai, ai ni koe o Eik Sansela tu umau. Koe whamamawhai ai walutolu PA, walutolu P konga o no, kataki. Koe. Ka whakawhoki atu tonga. Malo pito, Professor Kodug mahino pito ai konga ko ni ko fu konga lahi fu kene bal tolu pi ko ni puke lele he foi. Ka ho pa tu ko konga fu ko fai hono o hofi he ni he konga ko ni hono o ko ngono o hofi ko no criticize. Ono fanga i ko i he bal tolu pi. Ai a foki o fanga i foki ai separation of powers mo ngahi conflict of interest. I loto i he fo i lao koe ni. Aia ku nau pehe i he kamata koe walu tolu pi, ka pau e whiri Eik Sansela, e whiri ia i he tui, i he whakataha toko ni, pa me he whare ia me he pēnolo. Aia koe pēnolo, nau whare e nau tolu e tui i he whakataha toko ni, ke whiri mahataha ki Eik Sansela. Pe koe au mai koe ki he mea pa nau talamarewa e hao rewa Eik Sansela ia pure e whakamau anga, kau whakamau me umea ko ia. Pe hao mai ke he kupu i lalo i he kupu ono ko ni na ta whakaosi mai ki ai.
Pe tamai le vai ko exansela ko ia ku sea ko I he penolo. Ai ku sea exansela he penolo. Ai ko na fili ko exansela pe to ko nga hange o ku me tu confuse ka ko wilo anga ke to fa matala fa le ko nga ha proklama ko hoko mai ai ka me ai o fai ko no franga ka fula ko mafai tawatai na fuaki ke exansela pe mo anga ko me o skok te vilo mai pe exansela ia o se ia I he penolo ka ko mahal te tato ia if ka he ko wakai hi fo ko penolo e te tahoko atu kia I he wike kahau aga balu tolu si ka ko ngaka ta taimi palofes e whafuka peka koe ke whama opo mai ai ka ta toki foki mai I he wike kahau o te ki whamamang ka pau kwa hame ai whe mau ke te whamam pa ta toki hoko atu ke pe nolo ko ngā I he balu tolu si he wike kahau Malo bita tonga o ku moon o tānaki mai ko ia ku te kai pe ke makupus lelei e au ia e tā hao o I he talere koe ni he ku ki whakaiki ki eni me he ngā I kupu pe kai ngata ai o ku toi whakaiki ki ange whaku hono lao ai au ku kai ke tasio ki ai koe ai a ka koe konistu tōne pe eni pe o ku kau e nea I he whakaiki I he ngā I kupu e konistu tōne e kupu walu tolu pi koe ni. Pe koe mea koe ni ki he eiki sensela. Koe. Pe kou tui koe whai atu koe e ta tala noa mo e ta analaiso mo ano whaanga I he alu atu koe ni. E lawa ke mahino mai au pito ai mālohinga mo vai anga e kupu koe ni. Mantui whaki kono whakahu mai koe ni o ku ke iai pia e ume au malawa ke whehu ia mo malawa ke kapi mo mono. Ka koe mea beni o ku asi mai koe I e ta whaahifo koe ni. Pea o ku te kai ke mahino rerei ka te au ia I e ngā I kupu pe koe ni mo ngā I konga koe ni. Ai whakangata mo e ata o e mawhai o e mawhaipure o e eiksense la hono ngata anga o ku whai e tala noa ki heni ka koe whakaiki ki hene tu mo e pēnolo mo e tu mo e whaitato koni pia hange ko tala noa au toi vilo mai ko ia o ku sea he pēnolo aia koe pēnolo ki he ha koe pēnolo ki he whiri o ku kau I he whiri o eiksense la I he malu e tu I mo e whakataha tokoni. Ka koe pēnolo ngau whaifatongia ki he ha. Ki he fo I whiri peo e eiksense la. Pe ku hange pēnolo ia ha fo I kau wharei on one hand o e eiksense la. O ku hinga koe o ku toi sea ai ia I he pēnolo. O ku ne menecha o ku sea o ku iai ene komiti. Hono whakarea mahino. Kua reo mo ene potu ngā au e une whakarere koe whakamāwanga. Mahalo pēna ku matamata koe u conflict of interest hen. Ie uhinga e tonga o ku menecha to e sea pe I he pēnolo, toi whakalere pe e ia ai fuwha mau anga. Pea toi malawa pe o alu o whakamau. Mahalo koe ume e koe malawa koe ke tasio pe o ku conflict of interest. Koe hameu toi alu ai mene taa whakamau anga. O lava alu whakamau I whakamau anga lai. Mahalo pe koe poinia koe kauta mana na uhanga address koe ke ilo. Lei po koe upoini ia ka ko ka koe uwhehu I ke whai I he siofia conflict. Pe koe whe paki ngā hi whatongia. Conflict of interest. Ka koe ia pe tonga ko whamalo atu ke taupolo kalama. Whamalo ka motoru mo mea mo kau mai. Ko ofalai atu ka tatoki hoko ke walu tolu si o ko hoko atu ko tue toi māmanga. Ka malo atu.
Malo bito professor pa ku fa malo la tu he lava ko ke ta lava mai fa I kupu ko he penolo I ahon ata to ki hoko atu ki ai kupu ko ke exansela to hoko atu ke penolo I he wiki ka hau pe honge pe ko ke o mai alu pe tala noa mo ngai kupu ko ka hoko mai to tu pe ma mangai ngai fa kau I hoko atu ko ia ka fa malo la atu ka to ki felongo aki I he time tatau pe wiki ka hau o fato. Maro mi tonga o fato. Koia. Kan koe lava ia e tau prokalama koe ahoni koe tufunga whanua alo au ai aku maa whahokot mau pe miheni pia mau palofesa toke tāsia si o laftani pia mei Ken Pela Australia. Whatanga bena e ongole atu e tau prokalama ke tengi motolo ki apina pia whawhe pe ki motolo ke motolo e whoki mai be I taim tatau wika hau ke tau hoko atu I he tuunga koe ni nai whai kia talanoa I he ahoni. Koe ngahi proklama a pongpong e hoko atu ki ai, koe whatu whanua fo ai a koe taimi hongofulu pongpong ia a pongpongi, whatu whanua fo pe mo piveni piukala. Taimi hoko koe a taha ho a taha, a pongpongi koe proklama ia whawhangu o saiane, pe mo whaiwhekau sale si waka, e koe proklama anga maheni peia, o ku wha o atu pe miheni I he wiki ko toa pe he whoki ke ngai proklama te tau toki hoko atu ai, ka ku whamalo lahi atu koe teki mou tolu, I he mouna fōi mai koia e tau proklama. Ke ki ngatai whamalo ki he South Pacific Loans, Starek to Bow, pe he whoki ki he South Pacific Loans, I he ngai tokoni ko toa pe, o ku mou whahoko lava, ke I whahoko atu ai, ai tau proklama pe me heni I he wiki ko toa pe. Ai a koe South Pacific Loans, ngai whia mau no ko toa pe I Nusilani, I Okalani, te ke lava o whetu utaki ki a Starek to Bow, pe manau kaunga awe, I o nau ofisi ai a koe taha, o tu I Manuel Ingantoni, whetaulaki anga o Penrose Highway pa Manuel Ingantoni, o ku iai a ofisi taha. I taha rewa tu I Manukau, I he Cavendish Drive, te ke lava whetu utaki te kina o tolu, I a whia mau whapaanga, no, o ke whia mau hawhainga tokoni, kia te koe ngahi mo ua whia mau ke totongi mo hafua hawhainga whia mau whapaanga pe koe South Pacific Loans. Kau taha no ko fuolo e nau tokoni, ho tau kainga Pasifiki, ma kainga tonga, te ke lava to, ai telefoni, o e whamo ui, o ke lea rewa kia Starek, puka taha pe kau ngau e koe South Pacific Loans. Lea ka Starek to Bow, noa balu ngeau, valu, hiva valu, noa balu ngeau, valu, hiva valu, valu. Pe he whoki ki he wharikoloa koia, ko e Base Fashion Store I Nuku Alofa, ku iai nau ngahi walai o ku nau hanga tuatu ke lava ke mowhatau pa me iai. Te ke lava whitu take te ki nau tolu he walu, whitu noa, ono nima ono wha, nau tuasila, ko e whitalaki anga ko e halasalo te, pe ko hanga tu ko ia ki he tau mai pea building. Turiki atu ki he marketi tala mahu, pe ko e office ko e titiselo hanga atu ki ai, ka ko e opposite a pitoeni pa mai whare ko ia o e tau mai pea building, ko ai ko e office uhila, o ko ai whare koloa ko e ni ko e Page Fashion Store, te ke lava o whitu taketing na dolu o ku lava pete ke whitu taki ai, telefoni, ke lava o mamata ke ngahi wala neongo ai ngahi whakataputapui o ku lotonga whakahoko ko I tonga eki. Ngahi kaudahi au nau loto ke nau tokoni mai I tau ngahi prokalama I tainim o ku ai pia moe prokalama te mau wala whahoko atu I he weekend ai a koe prokalama ia moe kaudaha I Nusilani o ku nau whahoko ko ia hono abe ko ia ngahi kiki mga meat pa mi heni ki tonga ngai container ai e toki whahoko hawhatala noa ki te kina o tolu I he whainga maari I ha aho atu I he weekend ke whahoko atu na loto le ke nau kau mai ngai proklama koe ni o ku whahoko koe tau pesi I he iVipon Media I he YouTube ko le atu ke mau huka mau ka hu mau ngahi video ai pe mau subscribe mai I he tau pesi ko ia ko ngaki ke mau ngahi ongo kotoa pe o ku atu mi heni. Ko tui ka ngahi ongo peia, o ku wala mau atu I he ahoni, ka mo mea tau toki whilongo aki I he proklama ko ia ka hoko mai.